wayethume yizwi wayethume yizwi wayethume yizwi wayethume yizwi wayethume yizwi wayethume yizwi likaNkulunkulu lalifike njalo 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 wayethume yizwi likaNkulunkulu lalifike njalo. Igama lami nguPhakama waKwaShembe, ngumzukulu weNkosi yaMaNazaretha uJohani Shembe owahamba emhlabeni ngo-76. Isihlalo engitheni kusona esabo omkhulu ngikhuluma ngobabamkhulu umqalo wendlela yaMaNazaretha Shembe, ngikhulume ngobabamkhulu wesibili ubaba uJJ Shembe lo engiphuma kuyena ke mina ngokuzalwa. Ngikhulume ngomkhulu wami omncane uAmosikhula Shembe Nyangezulu. Ngikhulume ngekhehla lami likhona laphilayo ukuthi ngoNkosazana uMV Shembe. Kahle sisonke nje kulo mndeni wasesihlangene siyinto eyodwa ehlangene ukuthi nje isihlalo esidinga kusona siyasinda ngoba isihlalo esisibambele amakhetha. Ngakho-ke ngowegazi futhi ngumzali yakhona family. Lokhu nje ngikubambele amakhetha asefamily, ngikubambele inkulumo Shembe. Ibandla leli lamaNazaretha lasungulwa ngo-1910. Lalisungulwa uprofethi uIsaya Shembe. uIsaya Shembe wayesuka ngapha eNtabazwe la asuka khona le kodwa wayethume yizwi likaNkulunkulu lalifike njalo ekuseni emini ntambama ikhulume lithi ngiyaphuma ngizwamafa ngithuma ezweni laseMpumalanga, ngithuma ezweni laseNatali lapho kukhona Hlanganani khona intaba le yaseNtshonalanga esiyabuyo njalo ngoJanuwari. Intaba lapho ayefike ahlangane khona noNkulunkulu lo wayemthuma umprofethi Shembe. Leli bandla ke kakhulukazi ligxile kakhulu emasikweni abantu bakithi nasebuntini bethu. Ake nje ngibuke ngenye indlela, ngingakubunga ukuthi lithume lalifike njalo wayethume yizwi likaNkulunkulu 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 lalifike njalo wayethume yizwi 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 wayethume yizwi. Ngiyayikhetha inkosi yasePhakame. Ngiyanibingelela abantwana benkosi yasePhakame.
Bantwana baka uNkulunkulu wasekuPhakameni, zawucela ukufunda incwadi eyalotshwa uJohn Dube, uDr. J.L. Dube, kodwa amazwi kababa mkhulu uzocela nje umntwana oseduze okwazi ukufunda kahle isiZulu asondelela angifundele izeluleko zikaShembe ku-15 kule ncwadi kaJohn Dube ayigcine khona la ekugcineni. Isahluko seshumi nanhlanu, izeluleko zikaShembe, izeluleko zesikhonzi senhlupheko uShembe, isikhonzi samaNazaretha ebandleni laseGospel, ngomhla ziyishumi kuSeptemba 1931. Nginilobela lokhu sizwe sakithi, ngisekhona emhlabeni. Niyohlala phansi ukuthunjwa kuze kube nini na? Buyelani kuJehova, nivume izono enazenza noyihlo benu. Nivume kuJehova, gcinani imithetho kaJehova. Nina namakhosi enu, nina namakhosi yesizwe sakithi sakwaZulu, anithandi ukwelulekwa. Nobukhosi benu niyabucela, niyabubukelwa. Anizibukeli nina inkosi, anizibekeli nina inkosi. Njengokusho komthetho ukuthi uyomisa inkosi phezu kwakho kubafowenu, futhi inkosi oyakumisa iyokhethwa uJehova. Nina-ke sizwe sakithi sonkane, izinhliziyo zenu zibuyele kuJehova. Ngisho lokhu uma nimisa inkosi ukuba inibuse yesizwe sakini, yiceleni kuJehova, futhi ningayivumeli inkosi ukuba izibuthele isifazane. Negolide nesiliva kuyisono lokho. Amakhosi akangazibusi, akabuswe imithetho kaJehova kukho konke akwenzayo. Mawabe namapristi, abuze kubapristi konke
uma amadoda eyisola inkosi mayingaphiki inkani mayiwalalele ingabi isiphuzi sotshwala. Uphinde futhi ungifundele amakhosi oqala uqale lapha ku verse 10. Amakhosi oqala ku 16 uqale lapha ku verse 10. Uzimri wangena wambulala waze wafa ngonyaka wama-27 ka-Asa inkosi yabaJuda. Wabusa esikhundleni sakhe. Kwathi ekuqaleni kwakhe ukubusa qede ahlale esihlalweni sakhe sobukhosi, wabulala indlu yonke kabasha kamashiyanga namunye nobudoda kwabo nakuzo izihlobo zakhe. Wabulala indlu yonke kabasha. Wabulala indlu yonke kabasha kamshiyanga namunye onobudoda akamshiyanga namunye onobudoda kwabakwabo nakuzo izihlobo zakhe. Njalo-ke uZimri waqeda indlu yonke kabasha njengalo izwi likaJehova. Njengalo izwi likaJehova alishoyo kubasha ngoJesu umprofeti ngenxa yezono zakhe zikabasha nazo zika-Ela indodana yakhe abone ngazo benza aba-Israyeli bonke nangazo ngokuvusa ulaka lukaJehova uThixo wase-Israyeli ngokuzindlala kwabo. Ngizocela ukuyinaba le ndaba ebengikhuluma MaNazaretha. Angikhulumi ngamakhosi anamhlanje. Ngikhuluma ngamakhosi MaNazaretha ayizolo. Izwe lonakele. Angikhulumi ngamakhosi ka-1900 ka-1800 ka-1700 ka-15 ka-13 ka-1000.
ngoba mawufuna umlando wamakhosi angeke nje uzungitshele la eAfrika ukuthi sazi mapha amakhosi ku-1000 MaNazaretha lamazwi baba mkhulu awakhulumayo awadinge sizwe nagama lasizwe kepha adinga ukuba thina ngoba singabantu MaNazaretha njoba ulapha baningi abakusolayo abantu bakusola nje bekubheka bengakwazi bathi lo hayi asimfuni basho yonke into bakusola bekwazi usolwe umndeni wakho usolwe izihlobo zakho abantu balule ekujajeni ukuthi lo unje lo unje asibuyeleni MaNazaretha kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu sonke njengoba silapha akekho noyedwa amsolayo singabantwana nje kuye akekho necala elikhulu akekho necala elikhulu lamehlo abakubuka ngawo uNkulunkulu akakubuki ngawo bathi lo mntwana uzoba nje abe nje umhlaba uphethwe osopolitiki MaNazaretha akumnandi asikwazi ukululeka izingane zethu asikwazi ukuyala abantwana bethu sithi mntanami lokhu bakwenza ngenkani futhi ubone ukuthi mawuqhubeka umnyala abanye baze bathi mina baba ngizozibulala kusho ingane yakho hayi baba mina ngcono ngiyibulala uyala nje ingane hayi baba ngcono ngifuna mama ngcono sesihleli ngokuncenga emhlabeni singabazali sihleli ngokuthi akulungile mntanami ngoba uzophendula kanje athi ngithuka imizi yobaba iyafa uma ubuka baba mkhulu ephila amakhosi amaningi aba nesibindi amlandela uShembe aligcina isabatha yaphela imicimbi ukuba yenziwe ngesabatha kwangaba namcimbi izizwe nezizwe khuluma nje ngenkosi kaMkhwanazi uMtubatuba inkosi kaMthetho inkosi yasemazimeleni uSolomon Isilo kaDinuzulu abantwana abaningi kobhanga noma kwanongoma bakayibhebhu kaMaphitha abanye bagcwala ekuphakameni bangamakhosazana ingane abantwana bengonyama emachulwini kusimakade kwagcinywa isabatha namhlanje kuyaphela phambi kwethu uzwa kuthiwa hayi kunomkhosi wokweshwama ungesabatha kwaZulu angisoli MaNazaretha akuyona into yamanje into yayizolo into
njengoba ulizwe iBhayibheli amakhosi okuqala ewafunda umntwana babamkhulu lokho akukhuluma la ukhuluma ngamakhosi amanje kodwa la kumakhosi okuqala kuverse 10 kukhulunywa ngamakhosi ebulalana echitha igazi eIsrayeli oyihlo lapho ekhulunywa ngabo abanzele asibuki la emachunwini indaba yayizolo le sibuka kude obaba benu abahlala noNkulunkulu umhlaba ungekho nje kokhokho benu esingabazi ibongo zabo namagama abo njengoba kukhulunywa ngabo la eBhayibhelini awukho umthetho wamaNazaretha odlula ukuthi uma kuyisabatha ngoba angeke uzuyitshele lezi ingane ukuthi asambe sesontweni kodwa uma uphambuka kashe njengoba kade kuthandazelwa abantu nje kulamaviki adlule uthi inkosi yasekuphakameni khumbula izingane zami ungakudikubaleli lokho noma unganikelela kungakanani kodwa uma unikela phambi kashe ube umzali ngoba lobu bukhosi bukuwe lobu bukhosi okukhulunywa ngabo lamakhosi ayalwayo lapho uyalwa wena lamakhosi achitha igazi lapho nguwe lamakhosi aqeda imindeni nguwe Mhlambe MaNazaretha wayezosigeza ezolweni izoba kodwa ngibona ngathi namhlanje sikhohliwe MaNazaretha ukuthi sizokwenzani la asaceli lokho sicela okunye sicela impilo sicela imizi sicela imoto sicela ukugana sifuna ukushada sicela okuhle sikhohlwe lezi ingane esiyigadela uNkulunkulu ngoba lezi ingane MaNazaretha ngeke usaziyala manje ushembe kuphela ukuyala lezi ingane ngiyakhuluma ngelinye ilanga ngathi kwinhlayisuthi na kumakhosikazi ngathi asoke sithole ithuba size enkosini ke siya kuzoyicelela thina ngoba sizohamba emhlabeni kumele kusayele izingane zibe ngamakhosi soba singasekho thina zizosala kanjani singazange siyicelele lutho phambi kaNkulunkulu Sibelele 184 asithi MaNazaretha bayalena abantwana kodwa ukuthi noma uphapha noma ngozuku ukuthi inkosi ikhumbula izingane zakhe lapho amehlo ami mina mzala angafinyeleli khona wena nkosi buka ngibhekele inkosi izingane zakhe ungadlinzi udlinzele umntwana wakho futhi ungazondi uzonde ingane yakho ngoba isimo esifikile MaNazaretha akubona ukuthi ingane lokho ezikwenzayo zikwenza ngoba zihlosile kufika isimo obaba beyalwa egospel ngo1931 beyalwa ubaba mkhulu mhlawumbe kwangena ngapha kwaphuma ngapha nale ncwadi yamakhosi ade siyifunda bebulalana bephika inkosi uKristu beqeda ndoda bengezwa lutho mhlawumbe nakhona kwangena ngapha kwaphuma ngapha mhlawumbe ake sizweke thina ngoba siphambi kwenkosi sithi noma sizinikelela lezi zinto ezinhle ukuphila izimoto imizi uganwa okuhle siyakuthanda MaNazaretha
kodwa sisicelele lezi ingane size ngoba ikati ngaqala ngiyathi 15 ithi 16 hayi kade uhamba nayo nje kahle ivele ijiki ingane iphenduka isilwane nentombazane iqala ithi 16 ithi 15 ungabusazi ubone na ukuthi hayi ngizele ibhube simanje uyabona ukuthi kufikile sitabelelo sekhulu namashumi ayisishiyagalombili nayo ngezanginge twahe lizweni elizweni ngoli hephu ngoli pumangi wanja longi ngenalu sohe sandleni angi ngembethelu sonase zimbeni yewo zacheho awo zankosi kosi hu wembe sehumo yawami wami wo zacheho vawo zankosi kosi hu wembe sehumo yawami ango ngena nginge twanase tunenila mingo benginge enaba nimina angisizejeho angisize kosi kosi hu wembe sehumo yami angisizejeho angisizenkosi kosi hu wembe sehumo yawami ayi njabu lo
Kusangalunga MaNazaretha ngoba uNkulunkulu usithandile khona amisile phambi kwethu kuba abe indlebe yakhe. Asihambi sodwa, kusangalunga singayekeleli. Konke okwenzeke izolo MaNazaretha, uNkulunkulu
uShembe wayemthumele kona ukuba azokulungisa singesaba uma siphambu kaShembe kuba Nkosi izitha zisibhekile khumbula abazali bethu khumbula okhokho bethu khumbula ubukhosi awusiphe bona Nkosi sibheke njalo siyalibala endleleni sihamba sambe sikhohlwe ngoba inde indlela MaNazaretha kwesinye isikhathi khona nokujwayela indlela kanti akuyona indlela eyodwa lesihambayo zihlukene lezi indlela buye be umkanza phinde kwehlele phinde be nodaba phinde kunyukele kakhulu phinde kube nomoya singazwani izindlebe zethu zingezwa lutho ngenxa yomoya nabanye bangezwa nomunye angezwa noma ubamba ingane yakho ingabambeki noma ubamba udadewenu angabambeki noma ubamba umkakho angabambeki kanti umoya awufikile endleleni nesiphepho esifikile njengoba kwakwenzeka nje kwaIsrayeli namanje kusenzeka lokho MaNazaretha kepha uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe umuntu uNkulunkulu akasoli umuntu wakhe abantu abasolayo phambi kwaNkulunkulu nje sibahle uyalazi uNkulunkulu ilanga kuba wena mntanami ngayelanga uzawujabula kanje ujabule kanje ujabule kanje lo muzo ofunayo uzawuthola ngalendlela nangalendlela nangalendlela nabantwana onabo ngizawubhekela bona ngalendlela nangalendlela kepha sikhohlwa ukubacelela uNkulunkulu kuba Nkosi siyasibona mangabe besihlonipha sicabange ukuthi nakusasa kuzoba njalo kanti kusasa ngeke basihloniphe baze ukhuluma okunye baza uhamba lapho esingaboni khona baza uhlangana nomhlaba ubabheke kunenhlanhla umzali MaNazaretha oyathi noma esihambile emhlabeni ingane yakhe siyibone igqoke ingubo emhlophe leyo mama usuke enenhlanhla noma leyo nsizwa yasekuphakameni isuke inenhlanhla ngoba lamakhosi ekukhulunywa ngawo MaNazaretha yini lamakhosi ayizolo yini lezi ndlovukazi zayizolo yini awungangenike ngapha MaNazaretha kubume ngapha bacelelene abantwana bethu futhi ningadlindli ma efuna ukugqoka iblue elincane eligqoke MaNazaretha akusho lutho sekuyagqoka ma efuna elikhulu aligqoke nakho kuyagqoka MaNazaretha akulona icala ngoba ukubadlinzela angikholwa ukuthi uNkulunkulu sona njalo phambi kwakhe kodwa yena uyasithanda MaNazaretha noma silele sivuswa nguye ngamaphupho amahle sivuke sixoxe ngeke ngavuka nginemali ngacasuka maliphele ekseni ukuthi awu le mali ayikho iningi le mali ngathi hawu imali engaka ngize ngiyibala ngithi uyabona manje sekulungile tema ngiphapha ngathi hawu kodwa kanti ngiyaphupha sengizibone zonke ifiso zami uyasikhombisa zonke lezi zinto uNkulunkulu vuke uphupha ukhujwa izigebengu thula kube manzi ke uthi uyaphapha mayi jabulela ukuthi uyaphila uyabheka ukuthi ingane zakho ziyaphila kodwa bawuhambile uNkulunkulu njalo MaNazaretha uyasithanda akasoli lutho nathi ke singasoli kakhulu
Mumbi umzali oqalekisa ingane yakhe. Mumbi lo mzali. Umzali othe inganeni yakhe ayiyoba lutho, umzali onjani lo? Umzali akahlulwa ingane yakhe. Kunamazwi kumele sifunde ukungawakhulumi MaNazaretha einganeni zethu. Buke nje ngehlo kundi isichiko namhlanje akuhle. Nkosi sibheke nalesi sichiko asigumile. Uhambe naso Nkosi. Ngelanga mayigunda imbunculo ichiskopo Nkosi. Namhlanje shayisha iskopo. Nkosi bheka leshi iskopo yakho Nkosi. Lolo thando lomzali ilona thando oluyoqeda zonke lezi zifo esemhlabeni. Ilona thando oluyobuyisa abantwana bethu ehlathini. Sihlabelele 118. Namhlanje MaNazaretha ake nithi manize enkosini. Kanikelele ingane zenu. Noma ngozukwa. Abangenazi ingane banikelela abazali babo. Abangenabo abazali banikele ngoba kade sithandazelwa thina ngeviki edlule. Siphuza amanzi. Siphilile thina kodwa sibazi bona abanjani. Bebengekho abantwana bethu esabatheni. Kuthi lamanzi beswaphuza. Asuke kithi aphuzwe izingane zethu mayibonga Nkosi asekuphamba. Lamanzi beswaphuza, aphuzwa abazali bethu, aphuzwa okhokho bethu, aphuzwa amakhosi alelo thuli lomhlaba. Mayibonga Nkosi asekuphamba. Inkosi busise ukuguqa kwabangcwele. Sizawuvala inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo 181. Sihlabelelo zamashumi ayisishiyagalombili nane. Phakama Gupaga Amangika Amani Inkosi Phakama Gupaga Amangika Amani Kosi Auzivu Usezo Ezi Zagiti Azise Ebutongwe Yeka Enkosi Azise Ebutongwe Yeka Ale Auzivu Genegu Wego Upaga Sino Izingesi Zwesa Asisi
ngelengo zindanda ye asi namkhululi gapha yebakho asi namkhululi gapha yekwakho ungasikhulu ula egu sheni ungasikhulu ula oshweni usi delanga ani osi osika bugela iti usi sitete lele baba baba betu ona abaseko baba baba betu bona abaseko sithwele lethi ina izono zabo sithwele lethi ina izono shaya nkosi upozi wena asonile siya uma ebusweni bakho awusinga bagabani uma silahlwa nguwe awusinga bagabani uma silahlwa nguwe awubuye yali ithi Nkosi yoxolo awubuye yelali ithi Nkosi yoxolo
Mm-hmm.